po ana vatau fo i le HRPP e mai se ai mene o pepe ina wala unga le fai au i sale longa mama tua i sa malai tu le epa ma le HRPP mai la tona tu sia ia manu lautine fai mai le tala le fai au tu le epa o le fai mai le tusi awani avele sa le tonga o upu ia le apostolo Paulo awani avea le saolo tonga e fai mamai leia le ti Apollo. Ma iau tau sila iau tau anava tau nei. Ia ta tau o na o whaatasi ma le fina ngalo le tua. O pui ale fai waweringi upo sa vea. Nioi, tula epa, wa ai wha le lei nei meo tufanga tupe mo pepe. O le atu faula wha pe nei lea. Le fai o pepe fai le soli tula fono ma le anga sala. Ai ape a fai fua le nei anava tau. Awa o i lea o te wawa ai atu ne iai. O tu lai mai iai le meo le vaenga o le tula fono le morality. Na le wingo le na upu. O le fau o se tula fono e tusa ma le anganga o le tua. Le nganga mama ma le faia o se mea sao ma le ami o tonu e le soli e le tulafono. La me le la fai. O la matua i tele le whanau tas tu lau whaafonga le tunu. O tina ma pepe le india la tutama. Le rao pese atu ai ka fefi. O le ama kua whaola uma fale fai pepe mo. Ma pepe factory le tunu. O le matanga ia. O le matanga ia. La le mele o fai nei. Le o toi mimilo mai toi sui le tu la fono. E sui e la tau. Le o a whaafonga. E mata ngā mai te tau na iai se teu te unga. O le anava tau. Le lau a mai nei. Ia. A le aise pepa whaai po ipo o le ungari. Ia ka pote le aise tupe la pepe. E nā te ua mimilo e whansiusi, o le siusiu mua le na mimilo atu iai. O tufanga tupi ma le lima se lau tālai le tausanga. Ia whape nā fo i ma le kola ma le whaing ko kola le atu nuu mbena. Ai whai mai lo ma le siusiu mua le nā. The first 100 days. O le nofua, inga lo nuinga tol masina mua le nā. Ia o nā, le whai e le tufanga tupi le nā. Leini ati nai. E leini me toi ola mai i nā tupe. Nā o le nei a le aso. E whao ngā ile lima se lau le nā. Tāla. O le tau sanga a toa ma lesi sfulu lima. Lesi sfulu ma le tasi masina ma le tolu vai aso. E te mole ngao i atua ia ina. Leise ati nā e toi whanau mai le nā lima se lau. Io. Ne nā utoi toso i tua tau sanga e malolo retire mai e le tangata. Tā malolo i le lima. A lelo o toso le ono sifuru maratas. 5 more years to work, of hard work, hard-earned money before you get retired. Ia se sila fo la ia. A retire fo i sa moe le whapea sau a toalo. Fo lele e te tongi, mauaro tongi i vai aso uma. E ise lato me pe o le kiwi seiva lele. A o na retire sau ato ala o lam sam e oki a koa ngi vai aso lam sam ngai more i fo la ia le. Yo. La la ino fai atu le la o feo sui mai nei to sui le mea. Sui le mea because of moral values that human nature and human beings should be treated that way with respect. Sau e lea Kuilaepa. Mai a Kuilaepa. La mea leona apalai a tātou a laungi mo tātou whanau i nei niusila. I lei sau whi au i e Kuilaepa. O le tulafono le nā niusila la tauia ma le it's a social welfare state. O le tufa tufanga le nā. O le tamau a inga
o le atunu a laia ia na hatinae. Ioe, a o le mea le whai tātou, e whauringa mai o se whaatoanga pepe, ma se lafu pepe, ma le koanga pepe.